mahal insya-Allah. Di mandung sana kira teman. Nah, doa berah lah. Kadang-kadang lah. Ya, acara Maulid. Oh, nambah masak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan yang ada dalam satu program yang kita